Ikaze nanone amakuru twateguye uyu munsi aribanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru muri Convention Center. Tom Byabagamba yitabye Imana aguye muri gereza. RSSB yaguze imigabane yose ya Ruriba ndetse n'Inyange. Donald Trump yasabye ko amabendera yose yo mu gihugu yururuzwa kugeza mu cya kabiri hagamijwe kunamira Dolly Parton. Umukobwa wa perezida wa Uganda museven yatorewe kuba musenyeri. Kwa 24 Kanama, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru cyabereye kuri Convention Center i Kigali. Icyo kiganiro cyari cyitabiriwe n'abantu batandukanye, harimo abayobozi muri guverinoma, abanyamakuru, abahagarariye ibitangazamakuru ndetse n'abakora ku mbuga nkoranyambaga babandi bazwi nk'aba content creator bari baturutse mu bihugu bitandukanye. Muri icyo kiganiro kandi abanyamakuru n'abandi bari bitabiriye aho ngaho babajije Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ibibazo, nawe agira icyo abivugaho. Mu bibazo byabajijwe ndetse bikagarukaho n'umukuru w'igihugu harimo ibibazo by'ibanze ku mutekano w'u Rwanda n'akarere, ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, inzoga zitujuje ubuziranenge, ubucuruzi muri Afurika, umubano hagati y'abanyamakuru ndetse n'abayobozi, umubano w'u Rwanda n'ibindi bihugu ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye. Ikibazo cya mbere cyagarutsweho ni icy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa FDLR. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko ikibazo cya FDLR gikomeye ndetse gikomeje kuba impamvu u Rwanda rugifite impungenge ku mutekano warwo. Repubulika y'u Rwanda yavuze ko mu gihe icyo kibazo kidakemutse u Rwanda ruzakomeza gufata ingamba kugira ngo rurinde umutekano warwo. Ikibazo cya kabiri Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yagarutseho muri icyo kiganiro ni ibihano mpuzamahanga byafatiwe u Rwanda. Kuri iki ngiki Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko ibihano bidakemura umuzi w'ikibazo cy'uburasirazuba bwa Kongo, ahubwo ko hakwiye gukemurwa ibibazo by'umutekano mu mizi. Icya gatatu cyagarutsweho n'umutekano w'u Rwanda. Perezida Kagame yashimangiye ko kurinda umutekano w'abanyarwanda ari inshingano ze, kandi yavuze ko u Rwanda ruzakomeza gufata ingamba zose rubona ko zikenewe mu kurinda umutekano warwo. Ikibazo cya kane cyagarutsweho ni inzoga zitujuje ubuziranenge zimwe zakuwe ku isoko nyine. Perezida Paul Kagame yavuze ko ubuzima bw'umuturage bugomba kuza mbere y'inyungu z'abacuruzi ndetse n'iz'abashoramari. Yavuze ko kandi leta idashobora kwihanganira ibicuruzwa cyangwa se ibintu bikorwa bigamije gushyira ubuzima bw'abantu mu kaga. Yanagaragaje ko abafite uruhare mu gukora ndetse no gukwirakwiza ibicuruzwa bishobora guteza ikibazo ku buzima bw'umuturage bagomba kubibazwa. Ikindi cya gatanu cyagarutsweho muri iyi nama ni ikibazo cy'ubucuruzi hagati y'ibihugu bya Afurika. Ku bijyanye n'isoko rusange rya Afurika AfCFTA, Perezida Kagame yagaragaje ko Afurika ikwiye kwihutisha ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano agamije koroshya ubucuruzi hagati y'ibihugu byayo. Yanavuze ko kandi gushyira umukono gusa ku masezerano bidahagije, ahubwo ko hakenewe kuyashyira mu bikorwa. Ikindi kibazo yagarutseho cya gatandatu yagarutse ku kibazo cy'umubano hagati y'abayobozi ndetse n'abanyamakuru. Perezida Paul Kagame yagarutse ku mpaka zari zarabaye hagati y'umunyamakuru Sylvia Mutesi ndetse na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe. Yakomeje avuga ko kuba umunyamakuru yakwibaza ku byo umuyobozi yakoze nta kosa ririmo, ahubwo icyo abakwiye ni ugusobanurirwa aho kujya impaka. Ati abanyamakuru ntabwo bagomba kwemera ibije byose, ahubwo bafite inshingano yo kubaza, kugenzura ndetse no gusesengura ibyo abayobozi bavuze. Ikindi kibazo cyagarutsweho cya gatandatu harimo iterambere rya siporo, cyane cyane umupira w'amaguru. Perezida Paul Kagame yagaragaje ko iterambere ry'umupira w'amaguru risaba imiyoborere myiza ndetse n'imikoranire ihamye. Ikindi Perezida Paul Kagame yagarutseho ni ku bibazo by'umubano w'u Rwanda n'ibihugu byo mu karere.
yavuze ko amahoro n'umutekano bigomba kubakwa binyuze mu gukemura ibibazo nyirizina aho kubisha cyangwa se kubyirengagiza. Iki kiganiro cyangwa se inama Perezida Paul Kagame yagiranye n'abanyamakuru ndetse n'aba content creator bo mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, reka tugihinira ahangaha. Tom Byabagamba wahoze akuriye abarinda umukuru w'igihugu yaguye muri gereza ya gisirikare ku myaka 59. Kuri uyu 25 Kanama 2026 mukuru wa Tom Byabagamba yatangaje ko murumuna we yitabye Imana aguye muri gereza ya gisirikare. Uyu Tom Byabagamba kandi akaba yarahoze afite ipeti rya koloneli nyuma akaza kuryamburwa ndetse akaba yaranakuriye abashinzwe umutekano w'umukuru w'igihugu. Kuri uyu 27 Kanama urwego rw'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB rwaguze imigabane yose yari isigaye muri Inyange Industries Limited na Ruriba Craze Limited yari isanzwe ifitwe na Crystal Ventures Limited. Ibi byatumye ibigo byombi biba bya RSSB. Ubusanzwe RSSB yari ifitemo 40% mu ruganda rw'Inyange Industries ndetse na 50% by'imigabane ya Ruriba Craze. Ku 25 Kanama Perezida Donald Trump yategetse ko amabendera yose y'Amerika yururutswa kugeza mu cya kabiri hagamijwe kunamira Dolly Parton witabye Imana ku 25 z'ukwa munani 2026. Nkuko byatangajwe na Brian Siva akaba yari umwishywa we, yatangaje ko Dolly Parton yatakiri mu mwuka w'abazima. Family today announcing the passing of my Aunt Dolly Rebecca Parton Dean, sister, sis, Aunt Granny to one generation and so I wake up in the morning. Byakugora cyane kumva umuntu utaga kuvuga ko arwaye kanseri nubwo batigeze batangaza iyo ari yo. Tumwifuriza iruhuko ridashira. Naho ku ya 23 Kanama umukobwa wa Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museven yagizwe musenyeri. Ku 23 Kanama 2026 umukobwa wa Museven Patience Rwabongo akaba ari nawe yashinze iri torero rya Covenant Nations Church yimitswe nka musenyeri w'iri torero. Uyu muhango kandi wabereye ahitwa Covenant Hill Imaya muri Uganda. Uyu muhango kandi ukaba waritabiriwe n'abarimo se Yoweri Kaguta Museven ndetse na nyina Janet Museven, ukaba kandi warebewe na Bishop Dr. Dana Osborne wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dusoreje aha naho ubutaha ibuka gukanda subscribe, usige comment, unasharinga inshuti zawe.